Aciari ni boritwo gutigira ni bagwikiana bao bonthe cukuru kenda kugwata kithomo bone kenda bethirwo bariana bagitumi muthiene jaja ni mataro ja mwarimu munene wa cukuru ya Nthaka ya Tharaka Chabari Gituma uria ugite thirikari ni irutanirite gutigira ana bonthe ni bagwitana mbere na mathomo na ni batere kwigikwa kenda kuingia bobo ugite no ritie kinyari to gutigira ni bakwiritanira mathomo ni ja Paul Kapithi na Chekinya. Uringana na mwarimu munene wa cukuru ya Tharaka Boys Bwana Chabari ni ati mburi na ng'ombe amwe na ithaka bira Tharaka bagagirana bao mwankira gutire gintu gitigere kinya maturani itare ya Tharaka ria community ejana ekegana kenda cukuru yakwa thai antu ibo ingeire na nkubwira nande mantu amyunda ute myunda ekoneka kinya myunda buga bwena one rathirire myunda ni ranyire tigo cukuru yonega na kinya nande kinya bukenda gwakenge kinya bukaromba kinya ekemo butiona. Bwana Chabari akithiria rugairura rutigeri kithomo gake na ike tonto akuria ciaria bagutigeri bakuigika kithomo na ukigwata mbaru bantu anene ankwira antu bathome kithomo ikyo munda jonto ukethe otithomi kinya ora utathomire wina munda para baingi kabendirie mundeu tuikienia ana cukuru tuone ana bakuthoma na jau yo maendeleo jonto bathoma bakareta gi community kinya ndoji nkone igekirwa na kinya maendeleo ya maingi nkone bakayareta nturene. Icukuru ria yanjirie mwanka wa 1970 hiri ya mbere nteretie Tharaka ukaigwe thongorete kinya ntongore cinegweta ta njira ya gukire cukuru cia matura. Chabari akiuga bonthe bara barathomera cukuru na kubathungurumania tariki 20 mweri-ini uyu untu buraritie cukuru iria cingi gukobia ni kingo ana batiga kuthuguraga kithomo na bena cukuru imbega maturani kuma cukuru ikwambiria rira yambiririe twina alumni ba cukuru baba baingi sana na kethira waere murimi kethira waere ofisa kana ora waere ndienda bwinthe ntuko ubweje ni twimberia ni kiatho giki jonto kiatho giki igietu te kia Tharaka secondary school ikia Tharaka community jonto mushonko ujo cukuru eje nio akire secondary ya mbere gi community ya Tharaka bena mukuru ujo ugwitwa Toikunyua mambura makiruta mbito kiri Mutharaka gonthe kwibumiria ni kingo bomba gukungwira ambiria bacukuru no tabonta mugira na Ntaikunyua toma mbera aciari ejeni tuoneni matunda ya kithomo ikyo gituma wana mukuru ujo riu ari mwana ri ari naja mwaka wa 1969 lakini ari mukuru miaka 78 Ntaikunyua riu bari nawe ari kijana wa miaka 33 na hii mukuru miaka 85 no kuona we bo bari ari manto ya kithomo na ikithomo bakwenda na kinyabe yita kubwa manto ya kithomo na bwendere ni bukono abenderete kinya kubutethia na kinyayo tuyumuthia mbuga bweja boumira mo bage weru bakatethia kinya community eje batethia kinya cukuru eje na into bingi bibingi muthie Chabari na uritie ana kuigwa bena mthoni imbega macukuru ni kingo bomba kwigwatira ngirindi cia kubaguna kiri muturire gwao ataba bankobera maisa jabe jite kwambiria secondary school kenda mwana athithia bwega ndenda mwana batikwena discipline njega mitire mega na company ra ukaraniria nayo one aikaraniria na ana babega batike kugia behavior irete kwendekana a school na inko bashua tuendelea bwega na bendera kuthikira arimu bakathithia bwega kiripotera waru weekend kumantere Tharaka Bitu wa Paul Gwakabithe.